Kumno ki jai ban riu Israel ki yo ban kurup no ya kari kanan ban keni no halade. Bat u basyong chinong ningkong hang ne hakari kanan. Kakana kayutu kumne hadin bau Moses ulayalam ya kun Israel. Nadu ri Egypt hadu bandapwai syadu siliang kawa Jordan. Hadin nang tala simpat sa u Joshua banyalam ya ki Israel hadu bandapwai syakari kanan. Kene kedai kebalapha ada ublaihi ya ki Israel ban keni no ya kari kanan kabadai ru kari kabadap da kadut bat kangam. Kendiat abapai lengkot syakani kari kanan kumbala ong yaka da kari jong kadut bat kangam. Namar bakadai kari kabasai sok bat kababun spa kamtam hakalian ki marpo kendau. Kari kanan kadon syapang mingi jong kaduriau Mediterranean. Bat kene kari kanan la syong syong ningkong da ukun ksiu jong unawa uba kerteng ukanan. Bat ya uni ukanan lakhan ukun jong unawa uba kerteng uham. Pila aban syam Genesis. Bat ya kibriu ki bahyar pateng na ukanan pat lakhwat da kita ki jat benriu kananat hakene kejuk menta. Bat ya kene kari kanan latip kum kata kari kabasai so atam kabadai kari jong kadot berkangap ong ka kitab Exodus lai khat nyo. Kumta habaki Israel kilapuai hakanan haka jingyalam u Joshua kila syam bakari kanan gede kishnong kabahe abha bat kabadon bun kinong ba bakrao bat kikut ma banyada ya jingwan her tma persya jong kinong shun. Bat kisyam ru baki breu kibadon hangne kishnong kanan kidai kibajumane ya kibelai tau bat kidon ya jingai bit haga jing jonggi. Kumta ublai dalade lengba Moses ulam ham lupai kikun Israel baken mau bakimde ban penbut ya jing berka jingle jong kinong kanan anda habaki lapuai hari kanan angka ketin ublai haka kitab Deuteronomy nyau khatpra. Ublai ulajit ya kari kanan na kapentaki kun Israel kalong banjob ya kinong kanan kumbalatim ya jinghar pateng na uham ha ukanan nadu ka kitab Genesis. Haka kitab Genesis ngin syam bau nawa utim ya uham da kabau ong long balatim ya ukanan bat ukanan unhab ban syakri ya ki Israel. Namar une ukanan ude ukun jong uham ubde ukun trai jong unawa. Kumno pat ki Israel ki yo ban job ya kinong kanan lane ban keni no ya kari kanan. Ka jing job ki Israel ya kari kanan lane ya kinong kanan kamdai da ka jingile thma kumbakalong menta bat ki Hamas. Kamdai da kata ka jing tombor. Kamdai da kata ka jing ya penyam lane da kano ka jing penden kam ya ki tiar siat ban penyap lane pen mensau ban pen sniu ya ki jing tai baro. Henry ka jing job jong kinong Israel ya kinong kanan kadai tang da kaboy bat kata kaboy kalong da kani. Haka banengkong kilapan pau ya ka jing isen bat da ka jing la ban isen kilapan long ban penyadai ya ki Israel bat kinong kanan. Bat da kane ka jing yadai ka penlong ya ki Israel wat ban ya syong kurim ru bat kinong kanan bat kam syamdan setia kano ka ahan ban khang ya kata ong kitab Joshua arpulai khat ar. Bat haba kilayo ya ka jing syania bat ban ya syong kurim bat kinong kanan. Kadai kane ka ba penlong ya ki Israel da ka besuk ban yo kni no ya kari kanan ban sensyar halaka jong gakti. Kane kadai kata ka but hertma ki Israel ya ki nong kanan haki por beladam. Bat ngangait skam pila ban puleru dalade nakaktin ublai kala thok bini abha Henry hang ni mentang ya thu tang lingkot syapang kumno ki Israel ki yo ban kurup no ya kari kanan. Bat teng haba pusan ya kari kasi jongi mentaru i kumbakalong kum kari kanan. Namar ki nongway ki bawan ban kamay spa hang ni hari kasi. Haba ki yo i bagadai kata kari ka badap da kadot berkangap kumbalong kari kanan ngala ban ong kumtai kila persyang ban penit yangi. Bat hadu bakata ka jing ka jongki ka baki penpau kalong bakin yo ban ya poi kha poi man ban syong kha syong man wat bat ki jaj ban riu jongi. Bat da kane kalenti ki sedang ban her thma yangi namar ka jaj ban riu ka balengkar ka syong kha syong man kadai ka jaj ban riu ka ban sajot no shisin ka sngi. Kumta ban long ka jaj ban riu ka baklan don kam ban te lakam ya ka syong kha syong man banginom yo poi kulumar bat ki wei pat ki jaj ban riu kumbalong kinong kanan yo bakari khasi jongiru kan salong shisin ka sngi.